Presiden jongka HYC Peninsula Circle bat ka kenhun kala ai kublai kerpang na kabenta orang Bashnong rang badong jongka Peninsula Propa. Kumjuru yang Presiden bat sekretari jongka Peninsula Social Cultural and Sport Club. Ki balaya ai subha ya kacaka hapok Peninsula Propa bakin penlong ya kecing yelek kai beper bala pelong haki arsingi kenti kata kadea ka arbu pratarik bat arbu kundai tarik unai wing. Kacing penong ya kate ke program kadai bit kumsi benta banok senyang syaka jakari kunswet ka badai rukan nima ka badon hapo laj menring. Kacing sungguh kan lej ru syakinong ruai kinong put kinong tem ki bapau nam jong katan duar ki balawan ban pensyung shit ha kate kasngi. Kacing ai kublai kan lej syakitu kiseng bahalang baper kum ka KSU hito bat HYC unit ki balawan ban don bentalang bat ru don kacing kit kli ha kate kasngi. Kum kada kacing ya trilang bat snok ketilang na ka benta kacing yai pej yai renti jong ka ni ka program na du bastang hadu bakun. Na kali yang kaseng kala ai ka jingkit bokir yang yapi baro to beleun kerhu yapi bat pinang manbha hakikam kicam ki baman lakasngi. Hakati kasngi la pelong ru ya ka jing shoot tiebreaker competition jong ki kentai kata ka de ka nong Madan Football Club persya ya kalang kerdem Football Club. Kan bakala du akati kasngi ka de ka nong Madan Football Club.